beela malee khawaan takkalleen isaaf hin jirre beela malee khawaan takkalleen isaaf hin jirre maaliif adeemsa akkaataatti soomananii irraa irruudha jechuudha soomaneefi ulaagaa soomanaa hanqise jechuudha akkaataa soomanaa hanqise ulaagaalee soomanaa diige ni soomane takka sharti balleeyse takka arkaana balleeyse ni soomane nama hamate nama dhawe nama abaare nama wallolan waan adda addaa kanaaf ummata keenya baatii ramadaanaa kana keeysa halkan barakaa qabu halkan darajaa qabu nu fuuldura waan jiruuf akka gartee as booda laal namni lakka kara qabrii achi deemuun dalagaan isaa toluudha qaba lakka kara qabrii achi deemu addunyaan tun halkan irraa guyyaan irraa aba'adanaa min addunyaa wa qarrabanaa ila al-aakhirah addunyaa irraa nu fageeyse gara aakhiraa nu dhiyeeyse guyyaan irraa kun maaliif guyyaa haadha keenya garaa gabbuun irraa eegallee ilaa hanga amma ani isinitti haasa'u jiru kanatti gara qabriichi dhiyaachuu jirra addunyaa irraa siinee addunyaa irraa fagaannee bakka olmayaarra bakka bultii wayyaa jaan bakka olmayaarra bakka bultii wayyaa jaan akkana yogguunii fi injo mee namni tokko bakka itti deemu tolfachuu wayyamoo bakka irraa deemu tana tolchuu wayya qabriidha bakka ittiin itti yaanu bakka itti yaanu qabrii bakka ittiin irraa yaanu addunyaa tana haya bakka itti galuu deemnu goda gurraacha isaan khawol ka'an naman fuun khawol ka'an naman fuun khafiiguun namaan ta'an fiiguun naman baaf khajawween achi dhufu dhawuun namaaf hin ta'an goda akkasiiti bakka ittiin nu ciibsuu yaan maziida keessaa fi magaalaa keessa namni kamirree hedduu jedhe maziida keessaa fi ganda keessa namni kamirree hedduu jedhe nama quraana beekuu fi kan beekne kamirree hedduu nama gartee waa baratee diin baratee jiruu fi baratee hin jirre kamirree hedduu kun hundinuu maal garsiisa addunyaan darajaa qabaa jechuudha calaqqisa ibn al-qayyim al-jawziin rahimahullah akije kitaaba isaa fawaa'id keessatti sanamni maaliif fi addunyaa tana irra fardeeysaa aakhiraarra jennaan addunyaan gurgura salaafaati aakhiraan gurgura salaafaati addunyaan gurgura harkarraati waan liqiirra wahuma harkarraan nu wayye jaaniin namni eegaa namni amma awwadaa jimaa guyyaa irraa geeyse maalii ni gala maallaqaan gala baajaajiin fiigee warra dukaana keessa jiru maallaqaan ni gartee gal maziidan salaatte hogwar ma gabbaate ani hulaata narra waan kiyya naakanni hoyyate argatte maaliif salaattee fi mimaa dhabam kamtu roo yere liqiirra Omar karraaka tanaaf dukaana namni maratat waan harkarraaka khasoo maaleen gadiin kuturra kan marmarra namaa kannanii wayyaka kanaaf dubbiin akkana wal bittee kanaaf an dhaamsa gabaabaa wanniin isiniidhaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala man amila saalihan falinafsi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid namni gaarii dalagee mataa ufiitiif namni hamtuu dalagee isarratti rabbiin kan kee dalagaa gabrootan dalagan khami duraamiidhu waan taane jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala akijee jaandadhaan siifii waa godha lakkii na dhugii jee jaan siin gabbisa siin diimeysa siin jiisa lakkii na dhugii jee jaan motuma keetii jee isinis motuma keeysanii ja'a baatii ramadaanaa keeysa jirra zikirii hoddommeeysa quraana qara'uu hoddommeeysa salaanni shanan sunnaadhaan wajjiinaa geggeeyfamu salaanni shanan
sunnaadhaan wajjiinaa geggeeyfamu gaafa quraana qara'an wadaa ja'anii quraantuu ja'aniiti duratti warri dalluu nyaatu tokko jira. Dalluu ni beeytanii dalluu loonii hin beeytanii quraana qara'anii duratti dalluu loonii san nyaatan hogguunii fi dalluu san nyaatan quraana khattamaniiti laa ilaaha illallah ja'anii khatmiin irraa galan. Hoggaa kana namni quraana hin beekne nurra armaa gayyaa ayija warri quraana qara'u san dalluu nyaatanii mire quraana hin beeku kun walillaaleeti yoquluhu wallahu ahadii quraana keeysaa baaftan na baaftan jee mana kana keeysa achi kasib bira taa'ee yogguu isaan quraana eegalan quraana sanuun beekanii beek imaamaa diimaa tokko haqaqaan mana citaa diimeeyse quraana khaliixaa diimtuu takka keeysa kaanii ka guyyaa wadaa jaamalee suudhaniin qaraan ka yogguu achi quraanaan eegaleju ajizaa jaaniin maziidaa fuudhanii geeysan garii wallaqad hanganumarra ooleeti ka fixe fakkaataa beek ka xalayaa lamaa uchi garan galchin finne hoodhaa kaayaa ja'anii khatmii godhanii fidaa dalluu ja'an akkasi qaallichi quluhu wallahu ahadii taa'ee qara'ee dalluu wajji nyaatee siin je namni waan qoonqoodhaa hangana mala dhawata yogguu qoonqoo hangana mala dhawattan osoo ummaa warra quraana qara'eef mee onni kana haa godhamtuuf yosoo je'ani waan wayyaa haa haani uxiqqaatu boo quraanni quwwayyaadha haa qaraanu silaamumarraa eegalaan baana nabiin alayhi salaatu wassalaami osoo ilmi namaa kun galgaluu foonuma lafee cinaachaa takkaan argadha jee ladda'a jettaan moota armaa tanaha osoo tanaan maziida yogguun dhaqe nyaadhaa je'ee beeke silaa galgaluu maziidarraa waan hafu je osoo taraawii namni fixe hangana galgalatti miindaan jaamee hulaa tanarra namaa hidhame yoggaanii fi waltajjii mootummaa takka ta'an takkaa tafeete haa taatu gama boodaan namaa kannammoo yogguma dura dhaqa'uun waan maal jedhaniinsa waan guyyan namaa kannan taaf dalagaatii yaami tanaafi wallaale aballi habaalliidha moo abaalli akkuma gootee ugod eega dalagaa fixan namaa kannammoo yogguu dura dhaqan hogguu dura dhayite mazaggabta ani dhufee fudhachuuf katabamtee bee maqaan katabdee san kamaaliit ani niin fudhadhaa quba qabaadhaa jechu hogguu deemuu fudhattee qofarra mijaaniit akkasi farramaa yoo dhiiftee deemte namaan naafuu dhiyyatte mee inni jaaniitiin kannan na kannani waltajjii dhiisee deemee jaan atii damma silaa ulaa sanirra ta'anii namoonni dhiiftanii deemtaniin harkattan osoo ja'aniini eenyu kara kutee deem eenyu karaadha kutee deem nam tokkollee nuun deem harkuma kan keetiin itti guutee garaa kan shurba jetta saambuusa jetta garagal itti taqasheeti rakaa lama yogguu sala eenyu amuura sirraare naasi hojitti si guure ifumaa ufi guuree digat itti taqashee yogguu lasii maziida dhaqe wayyaa'uun oolu meeqo wata gandalayne sirra amma hamuura haragana galgala boruutiin bakkaan giyaarraniin gal kana wanni atitti jirti yaa akhi dantaa mataa keeysaniitii ja'a nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami eenyuutiitu galgalatti juuzii 10 qara'uu dadhabaa sulusa quraanaa je hogguu kana sahabootarra eenyumaa dandeeyaa kana qara'uu jennaan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami akka jaan qul huwa allahu ahadiin sulusa quraanaatii jaan sulusa quraanaa kanaaf yaaboo waan soomana nama jalaa balleeysuus ofirraa eegaa nama hiraaba ifit taqashee ganama quba harka laagaa if kaayuu jir jee gannak ifumaaf ifit taqashee beek ifirraa inni irrisa jee quba if kaaya soomanni duraa badee qadaadha kafalayaa adeeroo kun
harkaan ka qaama ormaa ta'eef tuqee waa ofirraa baase akkanaa qadaadha kafala. Waa hedduu jira waan soomana balleeysu waan nama dhibeni gaafatanii gaafachaa deemtanii kanaafuu insha Allah wanni niin amma yeroo gabaabduu tana isinii dhaam yeroon isinii dubbachuu jiru tanarraa eegalamee akka taraawiya kara kuttaniin deemne amma tokko tokko yogguunii fi quraanni eegale sumuunni eegalamu ni ta'a oggaa fuula tokko gaffixanii achi kaan irratti ichi tarkaanfatan walakkeessan immoo oliin ka jee immoo ol ka ani sinii mi beekyan takkaarmatti himman salaanne bakka biroo tokkoon arke isin akkasin qabdan mazinni meeshiin kun qaceelaadha akkasin qabdan tokkos dhiiseen deemummaasiit taraawii eegallaan tokko hagabba'ulleen hin jiru hagara kutee deemuus hin jiru taraawii haqadaa qabulleen hin jiru ani jeegaaye raayitii ifittichi deebisaa isin eeksii fi raayitii isin itti naa godha an raayitiin itti godhu jiraame harra maqa sakaawoo abbichaa if beeka abbichaatiitu if beeka kan kanaaf nama salaata Allahu akbar yogguu imaamni jee salfii keeysaa taa'u man wasala saffan wasalahu Allah waman qaxaa saffan qaxaahu Allah nama salfii mure rabbii isa haa muru jee nabiin alayhi salaatu wassalaam nama salfii maxxanse rabbii isa haa maxxansu jee raamata kiyyat raamata isaat du'aa'i kadhateef kanaaf obboleeyyan kiyya hogguu imaamni Allahu akbar jee kadhadhabbiin qabajuu rugni xarafachi aantu san taa'eeqa ta irraa macarrashaasan ani taa'eetiin salaata jee taa'ee haa salaatu amma dardaruma kanaatiitu bar kanuma mataa guduruu kanaa dadhaba waan sani manguddichi immoo ni echi harriin fitte kun kajilbii isa cabuu gee kanaatiitu echi ayyo guddoon ni ejiti ta dubraata ijji ijarraan bayin gurri gurrarraan bayin tun ni teessi ni dadhabneef wati qochi haadha wanii jette ni ta'a kunis wati qochi haadha wanii jee bar nabiin Aishaadhaan alayhi salaatu wassalaam yakki jeeni yaa Aisha hajjuki oo umratuki hajjiin tee takka umraan tee alaa qadri ta'abiki oo alaa qadri nafaqatiki jeeni bar hanguma itti laffaate sawaamni guddaadha ati saffaa fuula tokko quraana irraa hanga imaamni qara'u teesseeti jaruma ejje kanaa walqixaan harkadhaa yaaddaan rabbiin kun gowwaadha ni shawwadda yaa subhaana barboo rabbiin naamiisii mi kashawwadan kataa uttiin jira amma nan arku kun dhaabbateeti kaati teessee rahaa godhu jirtu kun dhaabbatee siifi inni waluma qixa akkamii yaaddaati sammuu akkam qabna qaroominaatun gaxaantummaadha malee kun kanaaf afdalul aamaali irra caaltuun dalagaadhaa salaataa jaan irra salaatuma kana keessaa'u irra caalaan isaa xuulul qiyaamii jaan dhaabbanni dheeratuudhaa jaan irra aqrabu maa yakuunu abdummaasiis in aqrab irra dhiyoon gabrichi yogguu rabbiin dhiyaatu hogguu sujuuda jiruu jaan Ramadana ta'uudhaan wajjin guyyaa halkan sujuuda keessatti rabbi du'aa'ii adda addaa itti himachuu qaba. Keessattuu akhiru zamaan keessa jira. Gizeen amma jiru. Rabbiin harka kanan nama isa jala qabatee ati gaddeebisa kajuun hin jiru. Miskiinni, taajirri, gurraachi, diimaan, gabaabaan, dheeraan, wallaalaan, beekaan dalagaan tante dalagaa fudhatamtuu taanaan akkana jennaan rabbiin namumarraa qeebal ramadaana kana keessa hafuudha barbaadu teeruma barbaadu hajaartiin itti jallat hariskii dhabe hamana dhabe yaa rabbi rakkoo kanaatiin na jiraa rabbiin akkiyya'u amma yujiibul muqtarra idaa da'aahu wa yakshifu suu'a eenyu rakkataa yogguunii fi itti waywaate khafuru ana malee eenyu ja'a rabbiin subhaanahu wa ta'ala barnuti innamuma abbuma ifii if dhawe taanee bar abbuma ifii if dhawe taan
أباني في إفنوي إفندن دموجان أباني في إفنوي إفندن دموجان مالي في سلا ربي نخطنا إيجاجي إساقنا تشودا قم نخطنا جنان إساقنا تشودا قم ويفو درانو ادعوني أستجب لكم نخطنا إسنيفين كيبلا ويفو ربي درانو جي هاي خشيطاني هداميجر مي نما خشيطاني هداميجر أمد في جنة سينينيتو بود يقوه لان جنة أفم شيطاني خم خم أولاني بالدا فكم من الناس يقعدون على باب جهنم وهي مغلقة حالي سين تفهم تجرتون نما يدوته لا جهنم الرا هنغن وبنمتو اسمت التنجي اتتاو جرجي فكم من الناس نما يدوته لا جنة خبنم تجرتو نفني أولسينو دي تجي نما أما قولان جهنم تفهم تجرتو تجنتا تندفين سينين خبودو ايغولان بدا غرتي بنم تدفين سينو جرا خجنن نجفا يا سبحان الله ميجه نبي كنيا كان عليه الصلاه والسلام ان طلق دلالا يغوني في جنة جان ابو جنة جان خار ما ديمته من كان كيول سين تو كان سين خيوني في دلغان دكانا بدي ارما ديمته باديا تنته تغلته دني چا دابت جما دابت شنكرتا دابت سين جنته خيو مقدمه جلقب بقولو في بشين غامبدي غما بودا كمدي في غربو فجاب خنام جنته يبو جان بدي جنان بدوزل عالم نما جلابه دوني اخره اچي اول ديبيتين تلفدان انو منتان اول ديبيتين تلفدا لكينا كنا نين دلغدا انو مغرتين تان كنا ببليان كيا باتي تنا حاجة جبانو نبي كي عليه الصلاة والسلام إذا دخل وقوني في باتي رمضان سينتي فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد إلى الخير من الريح المرسلة إلا سرو بدر في درة إرقال بيتي خيري ند الدفاجات خيري جراكة الدفاجات إرقال ربي رمضان خيسر راجزين إني أكان خير الددفو هو جبريل اتلو في قرآن وجين كروجا رمضان خنا خيسر راجزين إني أكان ججباتو خرنم بوداتي جان جبريل إيجا نبي كي عليه الصلاة والسلام يا الدنيا راجله قافني إني الدنيا رجدبو توكو رمضان خيس إيجا إني الدنيا راخوته وبيتشيسا رمضان خيس إني قبلان إبجها قب قبلان توكيشان نساء خوان دجي في سمي جدوكو تبها سينسيقو كان الداباني قبلان توكو بها سينسخنجي سنت رمضان غير ستنزل الملائكة والروح هل ليلة القدر خانقو يا قرآن قنافو دولف قرآن أما قرأوا جرتان كان خفو دي سمي الدبيسي أسدرات إسافي دي بوثل ليسا سمي الدبيسو دي tan dala akkanatti qaambii dhabdee olii gagurraa itu tan isaa eegee micciire warri je'uus jira adiini je'ullee hin jira isaa eegee micciire diddee qaceeluu je'ee warri gartee keessaa hanga imaana isiin qabdu keessaa fuudhee jechuudha kanaaf obboleeyyan keenya haa jajjabaannu man jadda wajad namni jabaate waan itti lafaa keessa numa itti gahaa oromoo yogguu maakmaaktu akiyyaan yoonii fi itti citaan eelo baasaa jaan yoo itti citaan eelo baasa jechuun waan kana numaan bilcheeffadha qibaabaa kana takkaashuu mootana jettee yoo citaadhaaniin bilcheessa jette citaan saniis numa bilcheessaa jaan